Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. I pozdrav ljudi svima, evo nas ponovo u novoj epizodi. Izašao sam iz Heltera, znači ne mogu. Izašao sam iz Heltera i ušao sam u sajt, znači u sajt sam već ne znam koliko dana, znači nisam bio baš puno na server. A vidite ovdje se nalazi, imamo sajt, ovdje je opština, ovdje je negdje policija, tako nešto. Evo, pokazat ću vam prvo garažu. Znači, ulazimo u garažu, imamo ovo. I da, mnogi update se jedan radio na serveru. Evo ovdje obično budu budu tri Huntlija, ne Huntlija nego rančera. Evo vidite ovdje imamo dva helija. Znači to ovdje vam, izvinite što ne pričam, ali sad ću ići na ovu aukciju. Evo, dutu se ovdje uzma, ovdje se uzma za oružje. Alo Mihalo, snimam sad. Evo imamo sad ovdje sef gdje imamo 607. Debilu snimam! Debila, bože. Evo, nazvat ću za koji nije. Ovdje vam čistim dosije. Ovdje se čisti dosije. Znači sad ću vam pokazati spoljašnji dio. Ovdje se otvaraju vrata i ovdje je čekaonica. Evo, izvinite što ovdje imamo ovaj miš, ali nema više. Ovaj klip neće biti tašto dug, samo sam htjela da pokažem, zato svako nije ništa volje da snimam puno. Evo ga, ovdje imamo. I ovaj lik lud, brat stalno me zove. Evo imamo ova auta. Ali neću puno da dužim s ovim klipom, samo sam pokazao, evo, vodič, evo, organizacije, znači, članovi, da vidite članove, CUF, da nekog zavežete, kucate stasir i stalno morate ripat, ja sam sve to položio test, evo, znači morate ripat, pa CUF, pa CUF, pa vuci, pusti, dutu, tazer, kazna, gov, su, očisti dosije, pojačanja, štit, skini, štit, guip, poništi, lociranje, locire, MDC, sirena, lampa 1, lampa 2, lampa 3, skini lampu, pretresi, daj P nalog, daj H nalog, pokaži P nalog, pokaži H nalog, popravi banka na vrate i lider, za lidera, lider ubaci i to. Znači to sve se vam pokažu sad. Radilo se update, gotovo, znači 26. Evo ga, znao sam. Ajmo da odigramo sad kupi LOTTO. Znači 4, 7, 8, 9, 1, 2, 3 i 4, znači 5. To je to. Ja ovako uvijek pravim, evo vidite, znači puno se skupi ljudi. Evo kao što vidite. Ovo malo ćemo da igramo loto, zato stvarno mi je žao što nije moglo da bude nešto bolje, ali morao sam, žudio sam, znači ne mogu stvarno da snimam nešto sada. Biće naravno epizode. Samo sekundu. Samo sekundu.
A joj, jebim te ovog Mihala, u usta ga jebim. Koliko je glup, ne mogu da vjerujem. Pa brate, što me zoveš, ja sam ti lijepo rekao da me ne zoveš, snimam, a ti ko neki uporni idiot me zoveš. Brate, stvarno. Stop. Podigni dobitak. Zove me. Jebem ti Mihalo mater. Hoš me još jednom da me nazoveš. Ima da te blokam se Vibera. Pa što ima zvat moj kurac, a ne mene. Šta me zoveš? Koliko me iznervirao. Pa vidimo se ljudi, ovo je epizoda, ovaj me debil stalno zove. I pozdrav ljudi, vidimo se.